le pouvoir. Nta ntambara dushaka, ariko niba u Rwanda rutewe ruzitabara, niba rutewe rushoye mu ntambara ruzayirwana, niba rushotowe n'ibindi. Biriya rero n'ubushotoranyi bukomeje, n'ubushotoranyi bukomeje bwa guverinoma ya Kongo, bigaragaza yuko idashaka ko iki kibazo cyo mu burasirazuba bwa Kongo kibonerwa umuti. Binahura n'ibyo tumaze iminsi tuvuga, twe tugiye mu masezerano ya Rwanda, ibyo Kongo isabwa byose ntabyo yakoze. Nongere mbisubiremo, ntabyo yakoze, ntabyo ikora. Niba rero ntabyo ikoze, ikabona nta gihinduka, iragerageza kongera gushotora kuko kohereza abasirikare. Bahaye ikaze nanone kuri Micece TV. Muradukurikira mwifashishije ubuhinga ngurukana bumenyi kumbonesha kure ya YouTube. Twizere ko aho mudukurikiye muherereye hose mumeze neza. Abadukurikiye muri mu Rwanda, abari muri Repubulika na Demokarasi ya Kongo, abadukurikiye muri mu Burundi, abadukurikiye muri Tanzania, abari muri Kenya, abari muri Uganda, abari mu bindi bihugu bitandukanye hirya no ku mugabane wa Afurika, abadukurikiye muri ku mugabane wa Buraya, abadukurikiye muri ku mugabane wa Amerika, abari ku mugabane wa Aziya, namwe mwese mudukurikiye muri mu yandi makungu ya kure cyane, ndabahaye kaze nanone mu biganiro n'amakuru yacu y'aka kanya. Ni inkuru itari nziza ku gihugu cy'u Rwanda, ni inkuru itari nziza ku gihugu cya Repubulika na Demokarasi ya Kongo, ni inkuru itari nziza mu karere k'ibiyaga bigari. Mwabwiwe kenshi iby'ubushotoranyi bwa Repubulika na Demokarasi ya Kongo ku Rwanda, ni kenshi kandi mwumvise iby'intambara iri gututumba hagati y'ibi bihugu byombi. Ubu ngubu noneho iryavuzwe riratashye. Ingabo za Repubulika na Demokarasi ya Kongo n'abafatanyabikorwa bazo barimo inyeshyamba za FDLR n'ingabo z'u Burundi bamaze kwegerezwa hafi n'imipaka y'u Rwanda mu rwego rwo kwitegura intambara ku Rwanda. Izi ngabo za Repubulika na Demokarasi ya Kongo zimuriwe kwijwi zivanywe Nyabibwe, zaje rero zivanze n'iz'igisirikare cy'u Burundi mu rwego rwo kurushaho gukomeza ngo kwitegura intambara ku Rwanda. Bavuga ko rushyigikiye umutwe w'inyeshyamba wa M23. N'ibintu byari bimaze iminsi bivuzwe ko abasirikare b'u Burundi babarizwaga mu misozi miremire y'Umurenge muri grupoma ya Bijombo bagiye kwimurwa bakegera umupaka w'u Rwanda na Kongo kugira ngo babone inzira yo kuza gutera igihugu cy'u Rwanda. Aya makuru rero arajyana neza n'ibivuye mu kanama kawoni gashinzwe amahoro n'umutekano ku isi, ahamaze gutangirwa impuruza ku ntambara iri gututumba hagati y'u Rwanda na Repubulika na Demokarasi ya Kongo. Bwana Huangiziya, intumwa yihariye y'umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye mu karere k'ibiyaga bigari, amaze gutangariza mu kanama kawoni gashinzwe amahoro n'umutekano ku isi ko hari gututumba umwuka w'intambara yeruye hagati y'u Rwanda na Repubulika na Demokarasi ya Kongo. Bwana Ziya atangaje ibi nyuma yaho shebuja umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye Antonio Guterres nawe yaraherutse gutanga impuruza muri raporo iheruka gusohoka kubiri kubera mu burasirazuba bwa Repubulika na Demokarasi ya Kongo. Mu magambo ye rero Ziya yagize ati hari ibyago byinshi by'intambara yeruye ishobora kwaduka hagati y'u Rwanda na Repubulika na Demokarasi ya Kongo, bikomeje kwitana ba mwana no gushinjanya gushyigikira imitwe y'inyeshyamba yitwaje intwaro. Ati kandi rwose biragaragara ko nta gisigaye. Bwana Ziya yavuze ko mu mezi 6 ashize ibintu byarushijeho kuba bibi cyane mu rwego rwo kubungabunga amahoro n'umutekano ndetse no kurengera ikiremwa muntu. Bwana Ziya yatanze impuruza avuga ko gukaza umutekano no gukarishya inzego za gisirikari ku mpande z'ibihugu byombi, kubura kw'ibiganiro mbona nkubone hagati y'ubuyobozi bukuru bw'u Rwanda na Repubulika na Demokarasi ya Kongo, kwimakaza no gukoresha imvugo z'ibiburwango mu banyagihugu ngo ari ibimenyetso simusiga biteye ubwoba n'impungenge ku ntambara ishobora kwaduka mu karere k'ibiyaga bigari. Hagati aho ariko abahagarariye ibihugu mu kanama kawoni gashinzwe amahoro n'umutekano ku isi bahamagariye u Rwanda na Repubulika na Demokarasi ya Kongo kwicarana ku meza amwe y'ibiganiro bagacoca ibibazo bafitanye amazi atararenga inkombe. Repubulika na Demokarasi ya Kongo kugeza ubu ngubu iri gukorana n'umutwe w'inyeshyamba za FDLR urwanya ubutegetsi bw'u Rwanda, ikomeza gushinja u Rwanda gushyigikira umutwe w'inyeshyamba za M23 yakunze gushotora u Rwanda mu bitero bitandukanye yagiye igaba ku Rwanda, birimo n'ibisasu biherutse guterwa mu majyaruguru y'u Rwanda bigakomeretsa abaturage ndetse bikangiza n'imyaka yabo.
ariko u Rwanda rukirinda gusubiza mu bikorwa, aho rwagiye rutanga abagabo ku bikorwa by'ubushotoranyi bya Repubulika na Demokarasi ya Kongo ko bishobora kuyibyarira amazi nk'ibisusa. Mbibutse yuko Repubulika na Demokarasi ya Kongo ihanganye n'umutwe w'inyeshyamba za M23 yita ko ari abanyarwanda, ndetse igashinja leta y'u Rwanda kuba inyuma y'ibitero bigabwa n'uyu mutwe w'inyeshyamba ukomeje kubica bigacika mu burasirazuba bwa Repubulika na Demokarasi ya Kongo. Nyuma y'agahengerero k'amezi agera kuri 6 muri uku kwezi kw'icumi nibwo imirwano yongeye kubura mu burasirazuba bwa Repubulika na Demokarasi ya Kongo, by'umwihariko mu bice bitandukanye bya teritwari ya Rucuru na Masisi ndetse na za Nyiragongo, aho rero imitwe y'inyeshyamba yibumbiye mu kiswe Wazalendo irwana ku ruhande rwa leta ya Kongo. Yose rero ikaba yarihurije hamwe ngo mu rwego rwo kurwanya inyeshyamba za M23. Si ibyo gusa, ahubwo ngo Repubulika na Demokarasi ya Kongo yanahuruje rero abacanshuro baje kurwanya M23. Wazalendo yo rero yiganjemo abarwanyi ba FDLR yakunze kwigamba yuko igiye guhumbahumba umutwe w'inyeshyamba za M23 ikarwana mpaka kugera i Kigali igakuraho ubutegetsi buriho mu Rwanda. Abakurikiranira hafi bya politike bavuga yuko ibibazo by'umutekano muke biri muri Repubulika na Demokarasi ya Kongo bishobora kuzaturika bigakwira mu karere k'ibiyaga bigari, bigateza intambara ikomeye cyane muri aka karere. Hari n'abavuga yuko rero gukorana kwa Repubulika na Demokarasi ya Kongo n'inyeshyamba za FDLR ngo bihatse ikintu gikomeye, by'umwihariko yuko ngo bishobora kubyara intambara ikomeye hagati y'u Rwanda na Repubulika na Demokarasi ya Kongo, kuko ngo bigaragara neza yuko Repubulika na Demokarasi ya Kongo irimo gutegura inyeshyamba za FDLR kugira ngo zitere u Rwanda zifatanyije n'ingabo z'u Burundi ziri muri iki gihugu. Uburundi nabwo butabanye neza n'igihugu cy'u Rwanda. Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo rero irimo kurunda intwaro ziremereye n'abasirikari sinze hafi n'imipaka y'u Rwanda, mu gihe u Rwanda narwo ruryamiye amajanja rwiteguye kwivuna umwanzi uwo ari we wese wahirahira kuvogera imipaka yarwo. Reka mbibutse yuko hashize imyaka irenga 30 mu burasirazuba bwa Repubulika na Demokarasi ya Kongo hari ibibazo by'umutekano mukeya. Repubulika na Demokarasi ya Kongo ishinja u Rwanda gushyigikira umutwe w'inyeshyamba za M23, u Rwanda narwo rugashinja Repubulika na Demokarasi ya Kongo gukorana n'umutwe w'inyeshyamba za FDLR wasize uhekuye u Rwanda mu mwaka w'1994. Kurwana kwa FDLR n'inyeshyamba za M23 harababona ko ari u Rwanda na Repubulika na Demokarasi ya Kongo. Ndagushimiye wabashije kubana natwe kuri Micece TV. Izere ko rero mwakoze subscribe